بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي الله سبحانه وتعالى اسم فلت وشارح من سلسلة ميدا وما بعدك مجيفا اسم فلكي البارئ جل جلاله سبحانه وتعالى. البارئ من اسم فلو وارد أسا بيكي قرآنك إيكي صيغاتك إيكتم الحشر کے سوئس سورایتگا اللہ سبحانہ وتعالی وحی قرآن هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ افوق المصور اتبار اسم فردا گترے میں اسم فرا الخالق اسم فرا معنی گتم گلون ابور المصور میں اسم فرا بس گلون ابور إهن آيتك البقرة كفنسا ساترون آيتك فتوبوا إلى بارئكم إفدين بيان قرآن متانك ساس سموني مي اسم فلوا البارئ بما مي اسم فلوا كيس الله سبحانه وتعالى اسم فلوا توترينك كيت قرآنك وارد فاوا اسم فلوا كيت قرآن وارد فايسم فل مسمول كيس البارئ مي كلمة کے لفظی معنی عربی ہوگا مي لفظ کے معنی عربی میں بلالا ہوگا ایمانا کے طریقہ ایک معنی تک میں ایک طریقہ معنی ای اچکم بریو رکعتریون سلام ابو اچے کی بین سلام ابو رکعتریو مي براء مي لفظ کے معنی بھی تريغي منه معنى كيت قرآن الله سبحانه وتعالى سورة التوبة فرتمعت براءة من الله ورسوله الله إلى رسوله حضرة بريئك متان كلمة متان براءة كلمة نكفاوني براءة مي لفظ نعم معنى لفظي قطن بريئو هم اهم مي لفظه معنى کے تریگا بریئہ کے معنی کے تریگا اللہ سبحانہ وتعالی اسم فلک الگوڑ می لفظ معنی قرآنگا باہو کے معنی اکلام کے ذات فل الگوڑ می کلمہ نسبت قرار معنی کے سکولوں ای اللہ سبحانہ وتعالی ہریہا اونی صفت ہے ہریہا عابکم بریئہ وڈیگم وارس کلام معنی گا الباری مي كلمة معنى لفظي قطن باهو قطن ولفاء هم اهم كلامي أرتكونجي كيبين أرتكون ولمبي بيان كتبا حجة قائم كره برس كلام هم يقطن بس حجة نولا علىك عذاب دبون عقوبة دبون الله سبحانه وتعالى بريء ودي بس علىك حجت برهان بيان قدو منتي تدمگن هدايت لبين گو انگوا دو من ندي e kalange alaka uquba debun bari odi usul melis mi lafzi maanaya mi kalimaya ulifa hamem me baraa mi kalima araiboga asave islam kurmuge maanax ech rangoloko e guri aabuta islam ko e aabuta rangolo kurmuge maanaga wes mi kalima araiboga waridun as egotun arabin bune ole bara'atul auda lakudi gandu timanna islam puri me ek mane ke lakudi kosha masha ech rit ko oman ko hada e gori abe filwa rit kurun ek mane eme mitanga mi mane algonam belis allah subhanahu wa ta'ala kankamugawa unikankam fubaddawa dibba ekalang ufaddawa fatagedi unikamente furihama sifaga ufaddawa raskala ekalang ufaddawa fa ebbe sichige ufaddawa muge maqsada zaatuga ebbes kala unikame nonnane
ekalaange e huriha unikamakun hustur odigimba hustahir wegimba raskala hamemme insanu eterein ekalaange kana aluwa fawa sifataka mihegge akhlaqiyat mihegge sulukiyat mihegge i'tiqad furiham wefawa miha ei emme heo insana kamuga emme heo bariya kamuga mane bitanga al bariya mane ki insan wa emme ki Quran Allah subhanahu wa ta'ala wahi Quran innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya al bayina habbana hamakashor ibabe he amalu kulamehun salih amalu kulamehun eba mehunni insanu geteren emme heo farat emitanga al bariya ei mul insaniyata nisbako bayan qura hamhem meg anek kolos innal ladina kafaru min ahli al kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum sharrul bariya hamakashor kafaru awul kitabin tirin kafaru mihunna adi mushriku awul kitabin al yahudin nasara mushrikun naki enum faratan Allah subhanahu wa ta'ala shirukun fi nari jahannam khalidina fiha ebamihum wani narakage e narakage ebamihum daimat demitibene ulaika hum sharrul bariya ei khalqu takum geterin emmen ubame awlu kitabin tirin yahudi nasara tirin kafir mihunai adi mushrik egitirega buddhistunnai hindusinnai adenum besiki jamaat Allah subhanahu wa ta'ala baaveri kuffa shiru kuffa puriha mane mi bahogotum mi kalima ge bayma Allah subhanahu wa ta'ala isufloga algon mi kalima mana kura al bari mi kalima mana kura ruga ilmore bayan kura fani ek mane ki ufeddeo الخلق بيكلم الخالق من كلمة إما نقسم لفظ ما نقول الزجاج رحمه الله فوني برأ الله الخلق خلق تكون الله سبحانه وتعالى وفدم إكلام قدوم تكم إكلام قدرة تركم إذا فطرهم وخلقهم وأوجدهم أي إبامهم وفدم نتمو قترين إبامهم نربو مي معناتوغا مي كلمة فكل مبروء مخلوق مبروء كم اتشكي اجماله كي مخلوق وفديفا اتش الامام الشوكاني رحمه الله يداروني الباري اي خالق الباري معناه كي الخالق وفدي فرد خالق وانت اله وقيل المبدع معناه كي نتمو تريك اتشن على وجود قرب فرد المحدث الشيء على غير نظير اي اسه غساوا مثال النتي وفدو اسه غساوا مثال النتي وفدو اگمane ki miha wecche balagen echen hedima ei kurin ufedifawa echeka ekkuta balagen hadach ei netumuga tereng echen ufeddu mennu em Allah subhanahu wa ta'ala ei netumuga tereng ufeddu raskalang eggmane ki e sura e battamen e sifayen bes nuennek adi e makhluqun getereng Allah subhanahu wa ta'ala ufaddawan irada kurevi echvesne ege sife sura besne ege sulukiyat besne adi ufaddawma ekalaga ikhtiyar kure madda vesene gech salaka insana ka wonu balanama insanum asluga wujud gane insanuna ki kon sife ga kon sura ka kon gotakam unnana mi e besne adi e insana ufaddawani kum maddayakum e madda vesne ewa netumu geterein Allah subhanahu wa ta'ala ufaddawi insana ke suraya sulukiyata enaga battama enaga akhlaqiyata enaga itirega jismu hunna nagota echi masek wanagota min ebe sujje ki kurin wengechen adi e insana ufaddaw wattaka ekalange ikhtiyar kore madda kes kurin wengechen em ekalange iradu kore vi surayga iradu kore battamege iradu kore maqsadega iradu kore vi madda ko insana netumuga tere wujuda genne etumuga tere insana wujuda genne
mi algman wara poda vistaran cherukta ei mi zamanuga ammukum me khassako kalaku wadigen wa kama gabu nukurami hum emihum me ekati anekeccha badalumum mehen gos kandum mahe makunakavve makunen insanakavve me gos eke derekeccha me badalum gos eketin anekedi uvedewa gamida adi kuri zamanuga kuri insanunge boluge kashitaka nashiganda mi huriha echige surataka battantaka echi geggota hada kuriga insanunga boluge nasigandu makunaka eggekkama battanko kuraha dakka echi duniye gawmutoge laboratory toga batta museum toga darul asar toga batta e photo ta video adagin echi kudinna dakka echi mugaradu toga alliye kudinlawa fettus kon en filawadu hada en fast certificate udi mi hatta wes ufadda fake och international duniye ko banelakwa mujtamaoga insana ki makunakum ufedifawa mi hekkama dakkum wege me huriha sakarate me bodde jarima kan emihun hadami honnasege mi fake ekam skiha bodu jarima etto insana enage khaliqa dorkuram wegen khaliqa imam wa mi hekkam ga medaneti mi scientific hagiget ekkam ga dariwarunnan olwadagen dakkagen asasan next suratake photo take kurahagen e wahaka mi hunna visnade masegen ilmi hagiget take emme kuri zamanuge insanage boduge nashigande ke mihara insana bodu nashigande ke sama eggotagi insanuge ma insanu emme kurige bondeke miharaga bondeke wes emme kurige honeke miharaga honeke sama hono egun e hono detire ko minikawa kavve anakaidi messe kavve e ilmi gotu moli fake wa ekompo mi huriha echi mi faturone kikora urihachi mi faturane emihum mi dakka batil aqida ilmi gotun ei sabitifa scientific hagigite kawada ko mizamanu ko mihara echseki ilmi gotun rangalunu maulumat engi kashor enno sadivis by theory to bahulwering echi fatur Allah subhanahu wa ta'ala ufaddawa makhluqat ei komme echka khassa khususiyat lifawach embeg al khaliq al bari al musawwir me ismu murda vidivide men al khaliq ekalange huriyat kecche halgu kurabbe raskala anekka everything al bari ismu fa kawod medak isse gossawa misalen net ufadde raskala anekka hisabu nufud al musawwir ekalange iradu kurabbe battamegga maqsadegga et taswir kurabba furihama sura galebbi raskala kamfen hunnani matigato tirigato bolugato atugato ehunna bikom faratagato ikinetto insano kamille visna bikurukokken kinetto me furihama insana ge suraya e battama ege maqsada insana visna bikurukofiyam kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun tebame go nafsu takam tebame visna buddhi rukurani hi emme gunawonege wazifa ma insana fikuru kuris insana asoho venhusyan ituru gote ituru evs jawaben ena kurimati ga nuwane mi hikmevanta gadakiritiwanta koladuvanta furihama ikhtiyara furihama bar libodege wa matirivanta ilahi ufedda unka nu ituru evs jawaben ena kurimati nonna enun gotakan e gabulu kogen e dekologisse ene evs goten nonna ehnu ni punan jena amille ufediwa wacci ettagunta ujje wa genu amille ufediwa wacce ke punan jene ehnu niya e gabul koro echenu eves icche ko etu neti amille ufeddo ehnu niya hama kulli ek ufeduni ebuna aruga mihira furiya musibete kay ko kulli ek mecche ufedu ufeddawa nebes barenne di hama horefa es buddhi gabul kora hemme ki Quran Allah subhanahu wa ta'ala soriye jawab debba am khuliqu min ghairi shay am humul khaliqun emi mufaduni ebes chikanula amillen nuata emi mufaddi emi amillen
kalaku wadiyan wakan gabu ukuranya mi de suwala jawab denje am khuliqu min ghairi shay'in evve sichkanula hamore fa ufeduni hi am humul khaliqun wa emihun amille emihun ufeddi hi evve sichkanula hamore fa ena nufedene kan gabu ukuranya ei waanaka mennu ku gabu ukuranya evves miye ko timanna hedi timanne bunu ei gabu ukurakam kam wonja saaf hagigata imam wa jei ufeddei farata ka imam eno gotakum mi kainatuga mihinga munda badei matwari nizam dekolo jessene evves aqida enonna dengama wahaga dakkanch mige fassatega billion nahar kuriga meenatenege meenechingo dekakto beli kakto dei kakko keturigini fassatega billion nahar kuriga wahamsa mi fassatega million fassatega billion nahar kuriga meenetagu fengutte meenetagu gahen utte meenetagu mewa engut ennegen algon men nakit qur'an ga uri bayan kodde ba me insaniye do ufeddemuge maakuriga wak udtakabe ufeddemuge maakuriga udtakabe ufeddevi kitattu ahunka udtakabe kuriga eketi gandigga kami qur'an ga divri ma'lumat meedu fassatege men ahar pura kiyan insana awmuge maakuriga insana ga rabbu e kainata be deva fri ma'lumat ebbes ma'lumaten ilmi haqiqata ka afushu ennara medu ilmi kurerunto aliga hodamunda hodunta theory vejja me theory angalo sidana gosisida ekam ilmi usulakun sabit defawa ebbes haqiqate qur'ana ka afushu nara in dehe koddeni me qur'ana ki Allah subhanahu wa ta'ala basfulu ehna nabiy sallallahu alaihi wasallam ne kaifana ki ebbistaka kiyom wadagen ne befulanu makka ga sahara egga masham farwateke getirege hunnawafa eta sate gahare bande hodamunda ilmi haqiqattaka afusnara fotek ekade fan amille pola liyenke enge wada anugen hunnawa ekulu enule e buddhi gabu purakam adi kele fan hakku ga Allah subhanahu wa ta'ala wani liyenkian engun ekele fan mana kurabaf ekivegen ei idhal lartabal mubtilun kaleg fana appulu leewuluwa beefulennama idhal lartabal mubtilun mi fe batil pura mase kura mi shakku feddumuge jagoti ehma Allah wani kaleg fana ek manapura ummi nabiyya la aqra wala aktub kiman ka fana ke liyenken denawada ganna beefule none liyenken denawada nugannawa tanaka kiyo madanu kunnawa ebbes pege bote mutala anukurwa hunnawa fa miyadu meda medda dengita sate kaarweruga ilmi ebbes hodumaka khilafunwa fote ekay fan genne men dehe poteni ei mi kainatu ge veri rabbuga hadratun gennawa fa fote ekay fan amille ufedde vecheno insanaka mustahil kamai efada zamanegga efada ilmi fote gennewum ei wanaka menu ge zamanuga nek e ilmi hodum hodene ebbes wasila mi zamanuga vecham angunu banduge tere camera lagin e onnani kinetto console ekata kom bardare ka tame chibelene ko ekefan zamanu kinetto balani den kinetto ekade fan ori ajje qur'anuga liwwade ekade fan kinetto chi hoda ei wana kamenno kede fan Allah subhanahu wa ta'ala engi foi vema fm meda me dande mul duniyege huriha faratakun efotaki batil fotekkan dakkam mase kuraruges saaf ko efotaki haggu fotekkan la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi efotuke kurimatinna ifatun batil nanna fotu gotuga ebbes olbanneti emmen ittifaqwa eamaduga khilaf fadifa nuwa fotek gotuga Allah wa efer rakkatir kurabba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun timan raskalange qur'an baawale timan raskalange qur'an rakkatir gande baawshi Allah ne fahima qur'an qiyamata jinde kalange efen ufullawa hisaba hamaya mi ismu fula al khaliq mi ismu fula ke tafadu bay ilmori bayan qur'an al bari al khaliq al bari al khaliq mi ismu fula الباري باسمه الإمام الخطابي رحمه الله يدعوني الباري هو الخالق إلا أن لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان إكريفان يدعوني الباري مرادك الخالق إنما
مي لفظ خاص فواني انسان فيوا جنوارت وفدي ما متش جنوارت الحيوانات متجد وفدي وما متش مي اسم فلو خاص فواني ما ليس لغيره من الخلق وقل ما يستعمل في خلق السماوات والأرض والجبال أي حيوان تكفيس وكي خصوصية اللي فوات إنسان فيها مفد فوا إكي مخلوقات فنفكسا تكا كانوا أديغوا مستكا ديرونتكا ألقمنا نفنا إكي باوتك ديرونتك كي بس عجاب قلت عالم من قمة كيس أمة إذا قرآن الله تعالى بيان قرآن وما من طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم إتشك دفيه لكن ودوه إبس إتشنوه إلا أمثالكم تبامهم فدا أمتك كم غامنوه معنى كي إن قمت وكي خاص السلوك وكي خاص أخلاق وكي خاص نظام ما يقولون وكي أمته هنيك وكي أمته مسمع أمهيك وكي أمته وكي أصولتك سلوكتك ملين بيتك ملين تنتنك كالعروض إلا أمثالكم تبامهم فدا أمتك كم غامنوه ما فرطنا في الكتاب من شيء تمن اسكلا فوتوغا نوليوبا ابس تشدونو كرم الاول محفوظ غوريا تشون الله ليوبا نغمانكي كوم اتشبس اتشن غولين تنا كانچسا بونچسا اتشي سلوك اخلاقيات اتشي ولن كنالا فوسولتك اتشي وني اتشن الهام كربا ام بيرو مسرمد نولن وس كانن وس بونه ولن تنبس كنده نالا الله وني اتكچ الهام كربا انغوا کوچك كاني کوچك بوني كونتاكم بيسلاني كونتاكم بيهاني කොබෑකන් එසොර්මගේ දුෂ්මන කොබෑකන් එසොර්මගේ මිතුරු මුහුරියා චංගවා දෙබා මාම ඉක්කොඳුරු කොම්මෙච්ච නුකා ගෙරි බග්ගරි කොම්මෙච්ච නුකා අල්ලාහ් වන එසොර්මන අංගෝ අෆ්කොච්චක කාමි කොච්චක බෝ එමෙයි උම්මත්තන් අල්ලාහ් එතකච්ච ඉල්හාම් කරවා එම්බිමා حيوانات وفدوا مගේ خاصක මගේ මච්චෂේ අල්බාරි මිස්මුෆුළු خاص පුරේපාව එකදාංගේ ඒ අල්බාරි ඒ අල්ඛාලිත ඒ නමස් මිස්මුෆුළු خاص මානෙන් ගිමිනේ حيوانات مفدة كلامي دم بدالوني وقل ما يستعمل في خلق السماوات والأرض والجبال ورتكا بما فربت مفدة مغواها بيان كربا حالته غمي اسوفلو غواها ورم مدم نوني ناده එමෙම විදාලෝනේ حيواننا جنوارن تم مفدوي ماتوري وانت اسكلاغي حيوانك عالمك جنوارك عالمك وسي ورب بودو अजाब फद कंतते केगा हिमेने का काउमन टीवी द कोस फेननी एसोरमंगे हयात हिमेनी फा अजाब तंग सोरमंगे हयात अल्लाह सुब्हानहु व तआला लबफ ابن كثير رحمه الله विदालवानी الخلق قال الخلق هو التقدير والبرء هو التنفيذ विदालवानी الخالق اي الله له بتقديره كلام نيافت والبرء هو التنفيذ اي النيافل تنفيذهم اجمانك ابسچين الله وفدا كوانما اچ مفدو مكوريگه وفدو مگه اراده فلن امر فلن ابوي اچن وفدව නිම්මෙව මගේ ඉරාද හොල ඒගේ සිෆයා බට්ටන් ඒක වත්තර එෆෝග දෙම්මි අන්නනි එච්ච තම්ෆීසු මරහලා එච්ච උෆද්දෙව එහෙම ඒ උෆද්දෙව එයේ අල්බාරේ උෆද්දවා ෆරා අල්ලාහ්ගේ තක්දීර් එෆෝග දෙම්මි අන්නනි එච්ච උෆද්දිගෙන් ආව ඒ අමුර් තම්ෆීසු මරහලා ඒක මානේ කියේ අමුර් තම්ෆීසු මරහලා අවම කුරීගස්වාන මේ තක්දීරුක මස්සලක වාහදක්ක وابراز ما قدره وقدره الى الوجود كلام نياكر وفقم وجودا او اي البارئ جل جلاله سبحانه وتعالى من سفرا كل فاق اي بستين الله مفدوان اتچ مفدون اراد كروي امرفل اي فوغا دين امرفل ايكوت تنفيذ وگين اننا امرفل علمفل اي فوغا ترتيب تنفيذ وگين اناني تنفيذ وين عام على ما إنسان ولوما شيء فينا. إن فرت مرحلة كي الله سبحانه وتعالى تقدير كرمه. كوريك كلام علم فلوك بتش كربا تقدير مرحلة كي تنفيذ مرحلة. أي مي اسم فلا بولفاوا مرحلة. حليم رحمه الله وني اسم الله الباري يحتمل معنيين. الله كم اسم الباري ده معنى همنه. الموجد لما كان في معلومه كلام علم فلوغا وكنك
نروا أفدون وهو الذي يشير إليه جل وعلا في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الحديث قبائل السنة ما أصاب من مصيبة إبس مصيباتك في الأرض بمغا ولا في أنفسكم تبع نفسه وجهه إن إبس كبن عاس لاجنكم غنوه إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إتأكدي نرفو مك كوريغا كورين الله ليوفا فنوا إجماله كي إنسان كجيه مصيبات بمغا أن لاجنكم مصيبات بس إيجك وقتو عاس لاجن حادثة هيمو كورين إكلام غيبوغا علموغا ليوفا فنوا إبس كمن نوينغ أميتاغا بدالوني كوري غيبوغا علموغا إكلام إيجك كندالوبا إيجك فهم إكندال بيغوتا إكغوتن حادثة هينغاغن أو مي الباري مستفلا غلفا وانوكتا أي تنفيذ مرات تنفيذ أو ليوفا فكم تنفيذ بكين أو أي الباري جل جلاله سبحانه وتعالى مستفلا غلفا بدالو لم يقل من قبل أن نخلقها قرآن کا بہن نور وحی کرے ایچ مفدو مگے کریں ہے نور من قبل ان نبرأها ایک معنی کی ایچ تنفیذ وگو ولا شك ان اثبات الابداع للباري جل وعلا لا يكون على انه ابدع بغتة من غير سبق علم نبدالوني الله سبحانه وتعالى نربا كمك نربني شكنت كوري كلام غيبوغ علم فلوغا ديوفا इंसानों का हैसियत होगी कुल्ली का दिमाग का में कुल्ली का राड हो रही कुल्ली का बिमुगा बिंग है लोग आई कुल्ली का मिया को मारो ये कुल्ली का मिया का हेवका में लिखोने इंसान एक हक्कु का एक कुम्म का में दिमाग वाले कुल्ली ये करने के एक हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक्कु का ये तकदीर का लिवा का में एक बाबू तो ऐसे होने में कन तंफीज वेगिंग अन्नन एक कुम्म का कीवस मुसीबत है बिस्नियमत है वियस एक लाग लिवा افوقدم بداروني انا معنى يشير الى ان المراد بالباري قالب الاعيان داروني اي تاكتي اهن تاكتش بدل كره مغوا مثالك بدارو اي انه ابدع الماء اكلاغ فين وفدين اتمغتري التراب ويري سوفد اتمغتري والنار الفا سوفد اتمغتري والهواء ادبابس لا شيء ابس نديس ميوريا جوفدي افوغا اكي اجسام تا ميغ مچ එකලා උෆෙද්දේ यार बाय मादा है कि एबस चे नेति अलुंबल उफद्दा पुरी मादा तक ए मादा افوغا देम बायंगच्ची ए मादा तक अडक्का उफेद्देवी وجعلنا من الماء كل شيء حي الانبياء تيرسونا तुम रसकलांगे फेनुम हुरिहा दिरेतक चे उफेद्देवी एम दिरेतक उफेद्देव अस्तकी कोचित एह मादा एकं एबिनाव ने फेंग उफेद्देवी कीने नेतुमुगतरे उफेद्दे फेनकी फेंग उफेद्दी मीने इच्छकुने हेन्ने फेंग अल्लाह उफेद्देवी कुरीगा इस चिन्नित ए नमस ए फेनुन दिरेतक ति उफेद्दे होंगे फेनु उफेद्दे को बयान कुराब हमें को तो इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन तुम रसकलांगे माशिंग इंसान मुफद्दा मट्टे की पूरी मुफद्दा हुरची एबस इससे को सा मिसाल ने मुफद्दा वा ने तुम को तेरे उफद्दे विच एको इंसान में उफद्दे मादा है हम इंसान उफद्दे मुग मादा है बयान करे एकम इंसान उफद्दे मुग मादा उफद्दी कोंगच्चे कोंगा एन्ने गई की वेगन ए ने तुम को तेरे अल्लाह उफद्दा फा माद ومن آياته أن خلقكم من تراب مما نجتن آياتك في القرآن أسوى إنسان مفدوي مادة يا بيت إن في متى قاول مدك واقع خلاصة كي الباري والموجد المبدع الباري يجمعني كي كلامي نتو مقترين مفدوي رس كلامي مما الخالق مما بولم الباري أي إكتي أنا كتشا وكي كوري خاص صفتك مفدوي رس كلام एक तने के चकुम में चक बसवा की खास خصوصियतें अल्लाह सुब्हान व तआला कडाळु वाफवे कुम में चक बस एक चक एक शिगम वा सिफे एक तने के चावे पूरा एक काळु अनेक गुद्दों एक कुरु अनेक बुद्धिगु एक दर्शक अनेक बाने दर्शक एक मक लोबु अनेक मक लोबु कर मिहत्ता बस एक लांगे में उफद्दु गलवाफा خصوصियत ए अलबारी जल्ल जलालु सुब्हान व तआला
هم الباري يدل على أنه تعالى خلق الإنسان من التراب. الباري من ده قد الله سبحانه وتعالى إنسان فدوافوني ماشينك أي كورين دم دني فدين أي كيت أراي بهوغا الباري بينهم كره ويبس التراب ملفسك معناها الباري الباري هو الذي خلق الخلق بريئات من التفاوت. هم الباري أي هوريها أونيكم එකලාගේ خلقتنگا උනිකම නුවාපදේ ලෙවරස් කලගේ মানে কি ඉන්සානුගේ කිබෑගා උනික නුවා කෙන්නු එකම ඉන්සානු උෆෙද්දේ මුල خلقුගා ඒ මක්සදුගා ඒ මොරාදුගා ඒ බස්කාලා උනිකම නුවේ අනෙක ඉන්සාන අල්ලාහ් වනි දුනියේ ගොඩ ෆුරියම සිෆත ලබ්වා ඉන්සාන ලබ්වා අද ඉන්සාන බේනුවා එහෙ නියමිත ලබ්වා දුනියේ ගුරියා මඛලූකාත්ගේ වෙස් මිහිගනි වරම් ෆුරියම වරම් මතිවරි බදහි උසූලගේ තරේ මි ෆුරියමක لبرس كلاغي كي الباري جل جلاله سبحانه وتعالى هم انسان بكباغا ونيكمن ابن وردان اي الله سبحانه وتعالى ذات فوهيا كم چكي سونيكم ابون نچي كلاغي انسان فدافا گوينگي هم يايكوغا اين كم انسان كيس مين كم ابكا ونيكمكا ايكوغا بس ايگ بدل الله سبحانه وتعالى دبا انسان مثالك ميهي لولوگ فينو كلام گدوا فيا ඒක මච්ච එන කෙත්තිර වෙජ්ජමේන ස්වරුග ලිබේනේ හදිස් කොල් නබි අසමරියෝග අංගෙන් බේකමලක වඩාගෙන් ඒනගේ ලොලක ෆෙනුන් දෙබ්වාතෝ දුආකොත් දෙබ්වාෂේ දෙන්නවීම ඒකලෙක් ෆානෝ එකමනාය හදිස් කුරවේ තිබන්න දුආකොත් දෙව ෆානමේ අල්ලාහ් තිබාගේ ලොලක ෆෙනුන් දෙව ෆානමේ එක්ගොතක කෙත්තිර වෙජ්ජම ස්වරුග හොත් මානේකේ ලොලක මේ ෆෙනුමගේ නියමත මහරූම ඒ නියමත කෙත්තිරුම එක්ගොතකි එහෙම වෙජ්ජම් ස්වර්ග ලිබේනේ අනෙක්ගොතකි තිමන් කලේ ෆාන් දුආ කුත්තේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ලෝක ෆෙනුන් දෙබෆාන් කොම්පතෙන්ගේ බේනුම එන දන්නෝනේ මෙජ්ජති මන කෙත්තිරි වානි ඒ යගින් කොයි මාන කෙත්තිර වෙජ්ජම් ස්වර්ග ලිබේනේ කය යගින් වේ එක් මානෙන් ලෝක ෆෙනුන් ලිබුනේ ස්වර්ග නුදානේ ගෙන්න මේ සුවාලු ෆෙදේ සව තිබන්නේ දෙම්මානි කීනෙත්තෝ ෆෙනුන් ලිබුනේ මා දෙන් තිබන්න කීනෙත උලෙන් එම එන මෙ දන්නවනි තිමන් කෙත්තිරි වානි ඒ කොම්මෙ නියමත කීස් ඉම්තිහාන එහෙම එම්මෙ ෆහු නිමේතන කී ස්වර්ගයතෝ නරකතෝ ඒ මි යන්න නුක්තයි එම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එවස් නියමත නිබාවතු ගෙවස් මිහෙ කිබෑ උනිකුරබ්බා ෆියා ඒගේ බදල් එකලාගේ කොම්මස් සිෆේක දුනියේක නවත ඔකර වහයාතුක දෙබ්බා විශාලක මිහෙ ගිලලක ෆෙනුම් ගොස්සියා ආම්මුක ෆෙන්න මිහෙ කවරෙ මා හිද්දස් කුරුමා තන්තන් උගනුමුක මා බාරුක දේන algomen fr defar talak darus da kannege එක මේන fr daru දෙකින් ගාපදේ algomen 10 નો එද්දු හතරදම් කියාරස් එන 10 fr කියා algomen tere ගුලේ මේ මෙදන්නවන් algomen tere එක බයි බේවුන ගෙ තිබ්බෙවි බුරාස් ෆල්දු උකුර ඛුත්බා දෙනීමා උකුර දු නුබලා ඛුත්බා කියා ලෝෆම් බේවුන මෙහරස් රාජ්‍ය තිබ්බේ බේවුන උකුර පුරා බේවුන ති ලෝෆම් බේවුන අව බුරාස් දු ඔෆිස් නිමේකට ඛුත්බා ලෙවෙන් e bala ma hukurdu ma khutba vidano luballa algon men dahakenno burase do digen hukurdu sender khutba daskura ka atardum kiyene olongara ekam e be fulonge visnumeke ama tape record ek allah de baba adu nihonge adu tay deneganna goi tafaat komen em ilmuga ahulurin terege waragina be fulon tibbe lofam be ei daskurum gabare be fun allah subhanahu wa taala nem komme niyumata ki saying insana eki waradde rizqu samay jumla gote ke bala fi mekala artakum macchen adwere ko mekam baswafa eka utanawaskan debba enaga fikur bodu kurum aneka ko faqirun ekamacche enaga ma bodu kam bodu wenne ene kaache bore faqirun nabore muslimina bore faqiru kuriga sworgoddawa هم نسبة مكم مهنني الله سبحانه وتعالى بسوا نحن قسمنا بينهم معيشتهم تمن رسكلا قدام قدير مك معيشة بسوا أقول أقول من دتي حالو بوله ميه بيتان غرا فان ميه ميه كو هذا بودو نيومتك جيولن إنكم أقول كرني إينا كانكم هون نيسابه هم إبس ميه كرني كن أنا كذا حال الله سبحانه وتعالى حالات مرة دينوديكم दुनिया की इम्तिहानों के इंसाना कामयाब जम स्वर्ग दानम इलाही आदुलो के निजाम मुलिक कायनात में कलांग मणि लब्बाफ एक इवस्मिय कशे नो बुनवेन ए आदवरी कोने नूने होती की ए आवमन करने के आने का के हालत कलांग
mi haya labwa fawani mativeri maqsadaka e maqsad hasil kurun ei beenuwa e maqsadu hasil wegen qiyamat do ama ekkala musibatu gulum miha ufa quran ekkala niyamatu ga ghafil kum gulum miha hitam quran ena eduli niyamatu ma bod he fenna tienno na e niyamatu ene bekar puri ene bunane timannas duniyage ekko baliwe ulunna mahada rangale awgumannesege awgunum baliwe ma aluveri wakan dimberi wak ma bod quran ki wahibwa ma bod namaz qurahibwa ma bod allah subhanahu wa taala gulum badeiwa ekko by far bali rangole vitan karade mihen murevene seko hafta bar anekka eba adanna tifain em eggotukum balafiyam abadus deedere tere min kankan jeje hurum ma rangalu allah subhanahu wa taala gafuru ebbes kama nuji gafil kum ga uluma bure alugum me gasu hagi ki maqsad balafiya hagi tu rabbul niyumate allah gag abadu ekalan hadratu ga dannawa aadesh dannawa nikamet insana ke vishnum ga dirihuruma ki ei rabbul niyumat ekam insana timanna beenuha godak ulwene timanne ki huriha kame tanasse furimihe ke ehem visna ko vechcha mei enaga bad nasib agona miha sabum mire fidawa nimmadani irat kurveya misfu fala iman wa mihunge bay sifata ka kolgon men annafta badal quran hada subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh